Selam dostlar, sizlerle birlikte men Grifon oynuyoruz dostlar. Biz bir maşinimiz. Kesinlikle dostlar. Не забудьте поставить лайк. Эй, Джеб, давай сразимся. Проигравший наденет купальник. Отқан адамды купальник. Хорошо, давай сделаем это. Давай. Кешіріңіздер достар, мен дейтін жаңа дауысын естіп, одан кейін айтамын достар, өйткені жақсылап естіп аламын орысша сөз достар. Әрине, енді кішкене бір түсті. Видеоны тоқ. Ол кейіндік. Не саған? Сыбағыңда. Мен жейім бәсірді. Жоқ, мен жейім. Сен болсын сенің ой. Мен жейім ол. Мен дейтін Майнкрафт шағын адам. Мен ночпын. Мен жейім. Куда ты пошел? Эй, Джеб, сен қайқы Ты қашып кеттің? испугался Сен меня? қорқып кеттің ба? Ха. Мен садақ бен атайын. Иху, ночь в Ха, мен купальнике ночь өтіп кет. возвращается. Енді ол купальник кет. Он убил меня Ол луком. мені өлтіріп кетті. Садақ бен. Ол қалай? Мне нужно к нему вернуться. Мен оған баруым керек қайта. Лулу, Эй, я ол дейтін победил. ақымақ. Ночь Мен проиграл в ұтып кеттім. ПВП. Ол дейтін менен қырылған кезде ұтып кетті. Ха-ха-ха. Сен Ночь в сен купальнике. дейтін купальник киіп отырсың. Өте күлкілі. Ішім күлкім ішіне симей жатыр. Если бы алмазные луки Егер добавили в алмаз Майнкрафт. садақ болса. Эй, все, скажите достар. привет алмазному Енді луку. алмаз садақ шықты. Мынаны қараңыздар. Міне саған. Новое дополнение в Бұл Майнкрафт. өте керемет. В 10 Мен раз сильнее, обновление чем жасаймын. деревянные луки. Бұл өте мықты Смотрите. зат. Қараңыздар. Восемь часов спустя. Біраз сағаттан кейін. Ночь, мне кажется, стрела Сен неге пропала. оны аттың? Смотрите, я говорил вам. Көрдіңдер ме? Бұл өте керемет садақ. Один выстрел, одно убийство. Мен Вау, бір рет атып, ночь. бір рет өліп қалдым. Наконец-то хорошее Міне ол өте обновление. керемет қой. Я люблю новый лук. Мен оны жақсы көремін. Если ты его так сильно любишь, Сен оны жақсы почему қатты бы жақсы тебе көретін не болсаң. жениться на нем? Сен оған үйленбейсің ба? Подожди, Не? что? Я сказал, Мен саған үйленбейсің бе дедім. женись на луке. Үйлен деймін. Қатты жақсы көрсең. Хорошо, а теперь поцелуйтесь. Ал енді сүйсің. Зачем я написал эту Мен идею? неге оны айттым, а? Монетизация снята. Мен саған. Это Бұл өте превосходно. керемет әдемі. Алмазные луки Давай, очень вот сложно на, вот. получить, в отличие от Сонда наших бәрін стандартных өлтіреміз. луков. Здесь второй из нас. Үшеуі керек қой. Я один Бірақ ол лук. тек біреу ғой. Енді қайттық. Кто его получит? Кім оны алады? Не саған?
Клевая пушка. О, өте керемет, мен оны алып кетемін. Садақ менікі, ха-ха-ха-ха. Мен оны Алмазный істедім. лук мой. О, өте керемет. Мне не нужен алмазный лук. Маған алмаз садақ керек емес. У меня есть свой уже много Менің лет. өзімнің садағым бар. На нем есть Мен все оны біраз зачарования. ұстадым. У меня тоже есть О, өте зачарование. сиқырлаған, білем. На моем Бірақ менікі алмаз... алмазном луке может иметь Алмаз садақ, зачарование. ол сиқырлаған. Что он делает? Не, сен есіңде отырсың. Сені өлтірейін деп отырмын. Этот лук О, такой өте классный. керемет. Я Садақ. люблю это Мен оны обновление. жақсы көремін. Привет, ты Ей, знаешь, сен білесің бе? алмазные луки могут О, стрелять О, намного өте дальше, керемет, чем оны атып обычные тастауға луки. болады. Вау, Не, реально? шынымен ме? Да, попробуй Да, это. открой. Стреляй так далеко, насколько Өте ты керемет, можешь. бұл ұзаққа кете алады. Четыре дня спустя. 4 күннен кейін. Думаю, да, это было далеко. Ол дейтін Но мы алысқа не кетіп можем қалды. увидеть это. Мен Так что кто ұта алмаймын знает, ғой куда оны. оно улетело. Просто дождись этого. Кішкене күте тұр. Не? Дождаться чего? Неге? Он стреляет очень далеко. Он Ол дейтін пролетел алысқа вокруг тұр. мира. Бірақ ол дейтін қайтадан өлтіреді. Эндер Сен. Дракон? Что ты здесь Не делаешь? істейін жатсың? Айдаха. О, привет, О, ночь. ночь. С тех пор, как Маған- появились алмазные луки, Маған меня очень алмаз легко затты убить. бер. Так что я ищу новую работу. Мен жаңа жұмысқа кірдім. Новую работу? Қалай Ты сонда? больше не босс? Сен бос емессің ба не? Да. Мен бостықтан шығып Я не кетіп знаю, қалдым. что делать. Мен Но не вот істеу мое керек екенін білемін. резюме. Мынаны қара. Резюме Эндер Дракона. Я могу летать. Мен Могу ұша аламын. издавать громкие звуки. Мен дауыс шығара Моя аламын. мама не любит меня. Могу съесть 60 яблок в минуту. Окей. Жарайды. Наверное, у меня есть замечательная работа для тебя. Саған бір жұмыс берейін. Тебе должно понравиться. Саған мынау керек. Я говорил тебе, ты Саған полюбишь ұнайды деп это. айттым ғой. Теперь твое имя Сенің атың енді Убер Дракон. Осер Дракон. Увези меня отсюда. Мені ана жаққа апарып берші. Өте жаман. Спасибо за просмотр. Көргендеріңізге Первое рахмет, видео в достар. 2019. 2019-дағы Надеюсь, видео. вам понравилось. Сізге ұнайды деген ойдамын. Также так близко до 5 миллионов. Достар, маған Убедитесь, что поставили лайк и подписались. каналға жазыңдар, лайк басыңдар, және қоңырауды басыңдар, және де коммент жазыңдар, достар. Сау болыңыздар, достар. Енді мен итімнен көше салайын.